المسلمين شهيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين ورسلهم ومن الله يولي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح وشهادات الشرفية حينما كان حلة الله من مشارق الأرض على مغربها الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح وأشهاد راكب قطب الإرسال وغوث البلاد والبلاد حبيب طلاب العلم. والفتح إن الله يصلح أمور المسلمين وينزل وييسرهم ويرخص أسهالهم ويشفي أمراضهم ويشرب شاءهم الله خيرا وباطنا والحجة والغرة والمشاكرين. أن الله يرضهم إلى وطنهم سليم الجميع والوالدين. أن الله يغفر لهم ورحمهم ويولي درجاتهم في الجنة. Ya Allah, kumpulkan kami ya Rabb bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, kumpulkan kami bersama Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad. Kumpulkan kami ya Rabb dan berilah kami kesempatan memandang wajah Nabi-Mu di dalam mimpi-mimpi kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya Rabb, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kerabat dan tetangga-tetangga kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para guru-guru kami, dosa kaum muslimin wal muslimat ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jauhkanlah bencana bala bencana yang terjadi di Kota Makassar ya. Hindarilah kami dari angin yang membahayakan Kota Makassar. Hindarkanlah kami air yang membahayakan Kota Makassar. Allahumma ya kafir bala ikfina bala qabla nuzul minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafir bala ikfina bala qabla nuzul minas sama. Ya نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Kita lanjut salawat bersama kalinya. Kita sama-sama berdiri, kita mahdi diam. Setelah itu kita menuntut sholat isya. Sallallahu alaihi
wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah selesai melaksanakan zikir secara berjamaah, kemudian melaksanakan mahalul qiyam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah kepada seluruh jemaah untuk tetap tinggal di tempatnya, dan kita akan bersama-sama melanjutkan acara kita dengan hikmah, ismah dan biarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dibawakan oleh para la